muraho neza. Ibi ni Ibirori TV, turabakunda. Nkeka ko namwe mudukunda, mudukandire subscribe. Ni ya makuru meza kandi adasanzwe, ni bwa bucukumbuzi tuba twakoze. Menya ibihugu 10 bya Afurika bifite igisirikare karahabutaka kurusha ibindi muri 2023 kugeza 2024. Muri make menya ibisirikare bikomeye cyangwa ibihugu bifite igisirikare gikomeye muri uyu mwaka. Hera 2023 tukubwiye ugeze 2024 kuri tariki urumigwa. Uri kumva ari ibihe watangiye gutekera ihe? Ngewe nahita mvuga iki ako naba nkokopeje. Muri komenti we wumva ari ikihe? Urubuga Global Fire Power rwerekana uko ibihugu by'isi birutana mu mbaraga za gisirikare. Mu ntangiriro z'uyu mwaka rwasohoye urutonde rwerekana uko ibihugu by'isi birutana muri uyu mwaka. Urutonde rwa Global Fire Power. Urutonde rwa Global Fire Power Index. Abarukoro bagendera ku ngingo zigera kuri 50 zirimo ingengo y'imari ikoreshwa mu gisirikare, umubare w'ababarizwamo n'ibikoresho bya gisirikare nk'intwaro, imodoka, amato ndetse n'indege z'intambara igihugu gifite. Urw'uyu mwaka rwakozwe hagendewe ku bihugu 145 byo hirya no hino ku isi. Bitarimo u Rwanda. Bwiza yifuje kugendera kuri uru rutonde mu kugaragaza ibihugu 10 bya Afurika bifite igisirikare karahabutaka cyangwa bikomeye kurusha ibindi muri Afurika. Ni ibihugu kuri ubu biyobowe na Misiri inafite igisirikare cya 14 mu bikomeye ku isi, igakurikirwa na Algeria ifite igisirikare cya 26 ku isi. Mu bihugu bituranye n'u Rwanda, Kongo Kinshasa niyo yitwa ko ari yo ifite igisirikare gikomeye kuko kiri ku mwanya wa 8 muri Afurika n'uwa 72 ku isi, mu gihe icya Uganda UPDF kiri ku mwanya wa 12 muri Afurika ndetse n'uwa 83 ku isi. Wakwibaza ngo se nabonye mu Rwanda cyakucanga, wakwibaza ibindi bihugu bitandukanye utabonyemo, wakwibaza ngo se bafite amakuru mazima cyangwa ntayo. Negereranya nge tubifata nkaho bagereranya. Nibyo nibwo rutonde nuko biba bihagaze, natwe tukabisoma tukabigabaha uko twabibonye. Ibi ni Ibirori TV. Niba ugenda wumva ibiganiro tuguha dukore subscribe. Murakoze cyane turabakunda.